ngira ngo nabanyabwenge bisi babivuze ariko sinzira zose zijiroma kuko hari inzira imwe itajiroma yego ica muri Yesu Kristo amen nuvuga ngo hari inzira hafi ya zose nuvuga ngo ni nyinshi ariko zija ahantu hamwe bivuze ngo Satani aca mu nzira nyinshi ariko ashaka gukoraniriza abantu i Roma ariko hari mu nzira imwe ija he mu ijuru. Wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Tuti mukundwa dusangiye gucungurwa kuboneka muri Yesu Kristo. Ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umunezero cyane ko ngize amahirwe yo kuzana n'uyu mwene data tuje gufatanya ikiganiro nkuko no mu byumweru bishize twakomeje kuganira kuri rya hame ryiza ukuri kw'iki gihe ihame ry'ubuturo bwera. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi twabonye yuko ari ukuri kwerekeranye n'iki gihe ndetse ukuri kuduhishurira inzira y'Imana ko inzira y'Imana iri mu buturo bwera. Amen. Tugasubira gusukura ibiganiro byacu ariko kandi barashoboka ko wowe tugiye kubana muri iki kiganiro ari ubwa mbere ubanye natwe nicyo gituma ngiye kongera nkasaba mwene data kugira ngo aramutse abantu b'Imana ku mucyo w'isabato kandi harimo n'abashyitsi batugenderera uyu munsi abibwire hanyuma dutangire ikiganiro. Ariko murakoze nanje ku izina nitwa NDIKUMANA Ismael akaba ari jewe tugiye gufatanya nkuko tumaze iminsi tuganira kugira ngo dushobore kuganira kuri iki kigo kujanye data turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'ukubabaje ubuzima buhimbazwa. Amen. Tuje none kwiga iby'inzira yawe boneka mu buturo bwera. Turagusabye kugira ngo uyobore ikiganiro cyacu. Amen. Kandi ufashe nabumva kugira ngo batahure ukuri kw'ijambo ryawe. Amen. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubushize twaganiriye ibintu bikomeye bitwereka uko ukuri kw'Imana kwahishuriwe Mose ku musozi Sinayi ukuri ko gucungurwa kuboneka muri Yesu Kristo kwaje gusohora. Amen. Watwerekeje ku bigendanye n'uko Yesu Kristo yaje mu isi urugendo rwe rwo kuza mu isi ubwaryo bwubatse nk'ubuturo bwera utwereka uko yageragejwe mu bugararwa cyangwa se mu butayu ko nabyo ibigeragezo yahuye nabyo ari ukunesha kandi bigendanye nanone n'urugendo rwo kwinjira mu ihema ryeranda. Amen. Utwereka ndetse n'iby'urupfu rwe uko byagenze maze tubona yuko Kristo bya bintu byashushanwaga mu murimo yakorerwaga mu buturo bwera byaje gusorera muri Kristo Yesu. Ariko kandi ndibutsa abantu b'Imana ko twakomeje kubona ko Satani yanga cyane ukuri kwerekeranye no gucungurwa. Mbese nyuma yaho ko Kristo yaducunguye urugamba rwaje kurangira Kristo yaranesheje Satani yaraneshejwe yarekeye aho kurwana bimeze gute? Murakoze cyane. Ngira ngo mu rugamba rwo kurwanya ihema ryeranda Satani yatanguje mu ijoro rwarakomeje mbere gushika ku munota wa nyuma aho Yesu yavuga ati birarangiye ibyo wantumye data ndabishohoje. Ariko kandi runarangiye Satani ubwo yabona ko atsinzwe kuko yari yarabitangarijwe ahubwo yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo na Yesu amuheze mu mva. Yego. Ni nacyo cyatumye aca mu Bayuda bari bahagarara ishengero atari bose no mu Baroma kugira ngo bashobore kuronka abasirikare bacungera imva ya Yesu. Uriya wose wari umugambi wo kuburizamo ihema ryeranda kuko iyo Yesu apfa ntazuke umugambi wo gucungurwa ntabwo ari kubugezwa. Intsinzi ya Kristo yabonetse igihe Yesu yarazutse avuye mu mva kuko mu bisanzwe Yesu aza kubera akoze icyaha kimwe gusa ntiyari kuva mu mva. Yego. Kuko nawe ariko babaye nk'abandi bose nawe akeneye umutabara. Rero nicyo cyatumye rero Satani agerageza ibishoboka byose kugira ngo aburize mu mugambi nubwo yaramaze kubona ko Yesu apfuye ku musaraba Karuvari. Noneho atuma bashiraho ikibuye kinini nkaho Yesu yaremye ibuye cyangwa Imana yaremye ibuye iyobewe n'amabuye arenze ibuye bashize ko Yesu ashobora kuyakankamira akavaho maze azana n'abasirikare bazi kurasa gusumba abandi bose ijana yewe
na satani bishoboka ko yari yahiziye n'abadayimoni yego ariko marayika umwe gusa baje kurinda imva ya Yesu bahamara ari amasaha yose y'iminsi 3 bacungera igishoboka cyose nyuma kuwa mbere w'iminsi 7 rero ngo haje marayika umwe wenyene yego atuma abadayimoni biruka satana hava n'ababasirikare bagwa igihumura buriya n'abari basirikare ngo babarirutse ariko Imana yashimye ko baguma kugira ngo batange inkuru nyayo nubwo satani yongeye kubavangira maze rero ahubwo satani rero nkuko yabwiye Adamu na Eva ati gupfa ntimuzapfa noneho amaze kubona ko Yesu apfuye akazuka ahimba ikindi kinyoma ati bamwibye abigishwa kugira ngo ariko nawe ni wibaze ahantu hari abasirikare 100 ngira ngo bashaka kurasa n'isazi none ngo abigishwa 12 batagira babarobyi turetse ngira ngo Petero yari afite imbugita 2 yego ariko noneho akavuga bagahangara kuko ari no kwisebesha ariko wibuke ko bavuze ati umwami aratumira n'abatoya twebwe turavyimenyera nuvuga ngo urugamba rwa satani nubwo yaramaze kubona ko atsinzwe yarageze rero ahindura umukenyuro kugira ngo azimize n'intone byashoboka icyo kiyoka mu byahishwe Yohana 12 umurongo wa 17 ngira ngo bariho tubanza gusoma byahishwe Yohana 12 umurongo wa 17 hari aya majambo avuga ngo ico gisato kigira wa mugore inzigo kirigira ngo kigwanye mu byaro rwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafite ibishingira Yesu intahe wabajije uti mbega urugamba rwari rurangiye ahubwo rogwa nuvuga ngo yabonye ko adashobora kuzimanganya ishengero rya Kristo kandi adashobora kuzimanganya ihema ariko noneho icyo akora kuva igihe Yesu azuki yava mu arabonye ngo icyo kiyoka kigira wa mugore inzigo ubundi umugore agereranya ishengero cyangwa itorero agirira ishengero inzigo kugira ngo agwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafite ibishingira Yesu intahe bivuze ngo urugamba rwari ruje rero rwibasiye abantu ku giti cyabo kuko uwakiye Kristo nawe twarabonye ko aca hinduka nk'ihema geranda kuko bya bice bitatu bigize ihema bice biboneka mu muntu ubu rero kuko azi ko adashobora kuzimanganya ishengero noneho yibasiye umuntu ku giti ciwe nyuma yaho Yesu amaze gutsinda noneho ubwo urugamba ruba ruhinduye kugira ngo agerageze kuzimanganya ibyo Yesu yakoze mu bwenge bwa kimuntu kugira ngo abari ku isi bose baje inyuma yiwe maze itangazo ryo gutsindwa kwe kwa nyuma ritangaje haze yigina intsinzi ko yatwaye abantu bose ngo yipfuza kuzimiza n'intore n'ibya bishoboka ahubwo rero urugamba rero arazi ko Yesu yatsinze arazi ko namaze kuboneka babaye umunyago hari n'abazutse Yesu acikanye hari n'abandi bari barapfuye bizeye noneho hari n'abagiye baboneka bizeye noneho rero agerageza rero gukora urugamba rudasanzwe kugira ngo azimanganye umugambi w'Imana ni hema geranda mu bwenge bwa kimuntu kugira ngo ntidutahure icyo Imana yipfuza ku bana b'abantu ubwo rugamba rero rwaratanguye kandi nta handi rushingiye n'ubundi ku muntu ni nguri ya hema geranda ndagira ngo abantu b'Imana badukurikiye babitekereze neza kugira ngo dusobanukirwe n'umugambi w'Imana ku bugingo bwacu kuko Imana irashaka kutuvana mu isi Kristo yadupfire kugira ngo tuzabashe kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru amen ariko satani ashaka kutuvutsa iyo ngororano ihebuje izindi ndagira ngo rero utwinjize muri uru rugamba ngo tumenye ngo mbese bimeze biti by'uru rugamba guhera itorero ritanguye itorero rya Kristo niryo ndi kuvuga mu gihe cy'intumwa tugende tureba uko Imana yakomeje kurengera intore zayo ariko n'uburyo satani yakomeje kwibasira cyane abantu b'Imana ni ukuvuga uhereye ku ntumwa satani yahagurukije urugamba ahereye ku bari bariho igihe Yesu yazuka maze ashaka kubatera gukekeranya uhereye ku ntumwa no mu myaka yakurikiyeho ashaka kubakura mu vyiyumviro ibya Yesu Kristo ngira ngo uravyibuka uhereye kuri ba Stefano ba Paulo mbere Paulo yaje nyuma ba Petero n'abandi abo bose bashinga intahe ibya Kristo ko yashikije ibyo yaratangaje kandi aciye biciye ku ihema geranda ko yari yaragumya byigisha hanyuma rero uyu munsi rero satani cyakora nyuma y'intumwa ngo yagerageje kugaba ibitero bwa mbere yabigavye ku ntumwa kugira ngo ntibatahure iby'urupfu rwa Kristo nuno munsi umuntu wari we wese agerageza kumwereka iby'urupfu rwa Kristo akabimukuramo kuko uyu munsi umuntu wese ategeza kumenya no kwakira Kristo umwami n'umukiza ngo iyo rero satani agaba ibitero ku bantu abashaka ko batamenya mbere na mbere muri bya bindi n'ubundi bigize ihema geranda agashaka ko batamenya igitambo cya Kristo ko kizima noneho ngo iyo wewe ugerageje nk'umuntu ku giti cyawe
cyangwa uri no mu ishengero ukagerageza kumenya iby'urupfu rwa Kristo ngo uvyakire bibi byawe wumve ko Kristo ari wewe cyangwa jewe yapfiriye ngo satana gutega abadayimoni bagatuma abantu benshi badatahura iby'igitambo cya Kristo maze ngo iyo bagitahuye niba yari afite nk'abadayimoni 5 yagutumyeko ahita gutega nk'abadayimoni 10 kugira ngo ntutahure ibya cyagikarabiro no kuvuga ngo niho uzasanga abantu badashaka bakakubwira ngo je naremeye ko Kristo yapfuye naratsindishirijwe ariko urugendo rwo kwezwa rekada kubatizwa mbere na mbere ntiyipfuza kubatizwa mu mpwemu canke mu mazi uzoza umva ko abantu bakubwira bati jewe naremeye Yesu Kristo ariko ndumva ntobatizwa mbere akanakubwira ngo narabatijwe nukuvuga ngo bayanse yemeye Kristo nk'umwami n'umukiza mbere yemeye n'ingoma yiwe n'amategeko yiwe mugabo yanse gutambuka intambuko igira kabiri buriya ntabwo abariwe n'abadayimoni satana bayatumye kugira ngo bitume tudatahura ibyabera mu ihema geranda n'ibyo Kristo ariko arakorera mu ijuru ko riza ntambuko twabonye ko umuntu ategeza gutambuka none akamutega abadayimoni batuma atagira gute atabatizwa ariko kiri ku mabatizo ndagira ngo dusome abarome igice cya 6 abarome igice cya 6 umurongo wa 4 haragira hati umurongo wa 4 none rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa data wa twese aba ariko natwe tugendana ubugingo busha twakira ijambo ry'Imana mu by'ukuri ntangazwa n'uburyo Imana ni bwenge nagivuze ngo umunyabwenge ariko ni bwenge ubwenge bw'Imana buratangaje cyane iyo ndebye umubatizo mu mazi menshi uburyo buzuza ibi bimenyetso byo gupfa ugahambwa ukanazuka rero iki ni ikimenyetso gitangaje cyane umubatizo ni igishushanyo gitangaje cy'uwemeye cya gitambo cy'ikaruvari akabihamisha kubatizwa ngo nawe apfe kuri kamere ahambwe azukire mu bugingo bushya Imana ishimwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu ubundi Yesu yambaye umubiri nk'uwawe nanje kuko yawukuye kuwavuye muri Adamu dusangiye umubiri noneho rero kandi yaraje kudupfira kugira ngo tuvyemeye duhabwe ubugingo budashira noneho mu gupfa kwiwe yari yemeye gupfa hanyuma kuzuka abazutse ari intsinzi twabonye mu kanya gaheze ko iyo Yesu atazuka nta ntsinzi twari kugira noneho rero ngo iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo kuko twebwe tutari duhari Yesu yadusigiye iki kintu cyari mu ihema geranda yuko nkuko abahereza imbere twabonye ko bakaraba noneho natwe mu gukaraba kwacu nukwemera kubatizwa bakadushyira mu mazi tuba twemeye ko Yesu yapfuye dupfanye nawe canke twemeye ko muri kahise twapfanye nawe noneho iyo tuvuye mu mazi tuba twemeye ko amazi yatuzungurutse hose nkuko Yesu yamaze iminsi 3 mu nda y'isi maze tukazukana nawe ubu rero nukuvuga ngo tuba ni ikimenyetso kigaragara tuba twemeje bose ko twemanze ko twemeye igitambo cya Kristo noneho ikiba gisigaye niba twizeye nuko duhabwa mpwemu yera biragendana rero kumva ko hari umuntu akubwira ko bidakwiye kubatizwa nukuvuga ngo bavuze ngo byahema geranda ntirigikenewe nukuvuga ngo igikarabiro ntikigikenewe Abanyefeso 2:1 reka bari ryo dusorezaho Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa mbere haragira hati namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabita n'ibicumuro n'ibyaha byanyu muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga neza ngo namwe yarabazuye wa muzuko ibagirana bazima nawe twebwe hari mu gihe uhora wiyumvira ati mbega twari turiho iki ni kibazo abantu bahora bibaza ese ubundi umuntu yabayeho ryari kuko Imana yaremye rimwe yaremye Adamu none twebwe nukuvuga ngo ni bwa bugingo bwa Adamu buguma bwigwiza bivuze ngo twari turiho muri Adamu nkuko mbere yuko Adamu abaho twari turiho muri Kristo Yesu bivuze ngo igihe Satani yagomba kugwanya inama y'agakiza yashaka twarabonye ko yagomba kwica Yesu uretse ko ari kudeta yapfuye ikamunanira iyo biza gushoboka Yesu agapfa yishwe na Satani dufate twe ntitwari kubaho ko twari kwadupfiriye muri Kristo twari kwadupfiriye muri Kristo ko Adamu nawe ubwiyo ntiyari bwabeho noneho Yesu amaze gutsinda Satani akorwa ku isi noneho ararema Adamu bivuze ngo n'ubugingo buvuye muri Kristo Yesu twebwe tuvuye muri Kristo tugiye muri Adamu rero nawe aza gucumura ducumurira muri we nico gituma Baroma bavuga ngo bose bakoze ibyaha bashikirwe urupfu rw'umwe rwatumye
icyaha cyumwe cyatumye twe tuhinduka abanyabyaha noneho urupfu rwa Kristo rutuma twe tugira gute bivuze rero ngo twebwe kuzukana nawe nkuko uvuze ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu bivuze ngo kubyizera rero niko kwemera cya gitambo tuca rero kubyemera ko tubyemeye mu mutima mpemu yera tugeneye tugace tubyehamisha ku gikarabiro tukabatizwa kandi tutegeza guhabwa mpemu yera niba tubatizwe twizeye nkuko Yesu navuye mu mazi yaciye ahabwa mpemu yera ubwo nuvuga ngo iyo wumvise umuntu rero ashaka gukuraho umubatizo cyangwa akawuhindura nkuko bamwe bavuga ngo no gusimbuka umuriro abandi ngo no gukebwa abandi ngo namazi mu ruhanga cyangwa abandi bakavuga ngo turi mu buntu umubatizo waravuyeho abantu benshi muri iki gihe ndetse abantu b'Imana bakurikiranye kino kiganiro nzi ko hariho urugamba rukomeye cyane mu bantu b'Imana bavuga ko babwiriza ubutumwa bwiza bavuga bati muri iki gihe umubatizo wavuyeho cyane cyane byadutse mu bihe bya covid aho insengero zimwe zari zifunze n'imibatizo itakemewe nyine ko yuko nta wari wemerewe gukorana n'undi bavuga bati Imana yarabirangije umubatizo ntabwo kiri ngombwa ariko ibyo bintu ntabwo byakomotse mu ijambo ry'Imana Kristo yavuze ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi kumeruka y'isi bisobanuye iki Imana izaba iri kumwe natwe kugeza ubwo ariko reka dusome muri Matayo 10:28 umurongo wa 19 turabe Matayo 20:8 umurongo wa 19 hari amajambo nifuza ko dusoma aya nayo aravuga ngo nuko ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana rya mpemu yera mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi Kristo rero si iherezo ry'ibihe iherezo ry'ibihe avuze ngo mubigishe mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana rya mpemu yera mu gihe rero uvuze uti kubatizwa igihe kirageze kandi umuhero w'isi ntabwo uragera Yesu ntaragaruka none ngo umubatizo ntukiri ngombwa ubwo uvuze uti muri rya hema geranda hari cyo nkuyeho nuvuga ngo nticyari gikwiye uwo ntabwo ari umurimo wa Kristo ntabwo ari ikibwirizwa gikomotse ku Mana kiba kivuye kuri Satani kuko turareba cyangwa tuzoreba ubutaha ingene noneho Satani mu kugwanya intumwa mu musomye byacu Yohana igice cya 2 n'icya 3 kuri amashengero Efeso Simuruna cyane cyane bigeze kuri Perugamo cyane cyane bigeze kuri Tuatira mbere uhereye kuri Perugamo aho abategetsi bamaze kwinjira mu ishengero bakuye umubatizo akawuhindura ati ntabwo umutegetsi yambaye ibishura yambaye impuzu zera yoza kwinikwa mu mazi n'ibindi kumvo runaka bivuze ngo bakuye umubatizo bavuga ati nukujojoteza amazi mu ruhanga mu gihe umubatizo twamaze kubona yuko ushushanya kubatirizwa muri Kristo no gupfana na Kristo no kuzukira muri we kandi Yesu yajyamye mumva wese ubwo rero nukuvuga ngo ntaho rero uyu muntu avuga ko umubatizo wavuyeho n'uwawuhinduye muri ubwo buryo abo bose babe ko barakoreshwa n'imbaraga imwe ariko kuko Satani abaciye mu nzira zinyuranye kugira ngo yigarure benshi bashoboka nivyo rero twari ko turavuga ku bijanye nuko Satani rero ngo yamaze kubona ko atawe igitambo cya Kristo agwiza imbaraga inshuro zibiri z'abadayimoni kugira ngo bakubuze gutuma utahura iby'igikarabiro canke umubatizo iyo hari umugani w'igifaransa nubwo ngiye mu migani ariko ntabwo ndi kunyuranya n'ijambo ry'Imana tuvuga ko tudakwiye kwishimira imigani y'abakecuru hari umugani w'igifaransa uvuga ngo tout le chemin mène à Rome iyo uvuze ngo inzira zose ziye Roma ndakeka ariko uvuze uyu mugani ngira ngo n'abanyabwenge bisi babivuze ariko si inzira zose zije Roma kuko hari inzira imwe itaje Roma ica muri Yesu Kristo amen nuvuga ngo hari inzira hafi ya zose nuvuga ngo ni nyinshi ariko zija ahantu hamwe bivuze ngo Satani aca mu nzira nyinshi ariko ashaka gukoraniriza abantu i Roma ariko hari mu nzira imwe ija he mu ijuru kuko usomye mu Efeso avuga ngo hari umubatizo umwe umwami umwe no kwizera kumwe bivuze ngo haruhande y'ivyo izo nzira rero zisigaye zose nizo zijya i Roma murakoze Imana itahuza abantu b'Imana cyane ngo batayobywa n'uburiganya bwa Satani amen umaze gukomoza ku matorero amatorero yanditse mu byahishuwe kandi aduhishurira urugendo itorero ryarwanye sinzi niba warutunyuzamo gatoya kugira ngo dusobanukirwe no kurwana kwa Satani kw'iki gihe n'uburyo kandi Imana yagiye inesha turaza kuhashikira mbere yuko twari ko turavuga gato ivyo ukuntu abadayimoni bagerageza kubuza gutahura ko twari tugeze kuko iyo badatahuye umuntu ku giti cye yego
hari habagwana bagatahura Kristo nk'ikimazi ko ari we gitambo kizima kandi bagaca no kumwatizwa kemera bakabatizwa mu mazi no mu mpwemo. Yego turacyari ku muntu bwite ntabwo turagera ku itorero bakoze cyane kugira ngo tuze kureba noneho imbaraga Satani, kuko Satani twumvise ngo mu byashyuwe hano 12:17 twabonye urugamba ingena rutwara, kuko noneho yibasiye umuntu. Iyo amaze kubona ko hari abantu basimbutse izo ntambwe zose akoresha imbaraga rero turabona muri kahise no muri kubu ibyo ariko arakoresha. Tugeze rero ku ntambwe ya gatatu aho tubona ko iyo rero babadayimoni bamaze gutsindwa umuntu akamenya Kristo akabatizwa agahabwa mpwemu yera, baje imbere yo kugira ngo mwitambike avuga ati ubu naramenye Kristo kandi nabatijwe, ariko bitume badatahura icameza y'imitsima avuga ko abonye ko ameza y'imitsima ari Yesu Kristo biciye mu ijambo ry'Imana. Abakristo benshi wanashaka n'abadventiste umunsi wa karindwi cyangwa umunsi w'indwi mu Kirundi ugasanga ijambo na Bibiliya iwe nta niyatunze kandi akubwira ngo narabatijwe nitwa kanaka maze imyaka mu ishengero naremeye Kristo ndamushingira intahe, akanakubwira ko yanamupfira ahubwo, ariko adashobora kwemera gufata ijambo ry'Imana, ntashobora kwiga ijambo ry'Imana, ntashobora no kuja ku meza y'umwami. Hari n'abakristo bamaze imyaka 10-20 mu ishengero y'Abadventiste umunsi w'indwi tubaye turaretse n'andi mashengero akaba atarigera aja ku ifunguro ryera. Nivyo n'umuhango ugaragara nanone, kandi hariho abawugwanya nk'uko wabivuze bakavuga ngo ifunguro ryera ryaragize gute ryaravuyeho, ariko Yesu yarabivuze mu gitabo kivuga butumwa avuga ko iyi mihango ya kera yari icuye igihe muri Kristo Yesu, ariko nanone yaratangije iyindi sura Kristo igihe yabwira abigisha biwe ati nzosubira gusangirira namwe uyu mutsima n'iki gikombe ku meza mu bwami bw'Imana bwahe murahora mubikora. Nubwo ngo yaravuze ko none se iyo uramutse uvuze ngo ifunguro ryera ryaravuyeho biba bivuze ko nanone cya kindi gira gatatu twageze mu ijuru kandi ntabwo turagerayo, ntiturahura ahubwo n'akaga na byabyago ntibiraza. None uvuze ngo nuhagarike, nuvuga ngo ntawe ubutaniye na za nzira nyinshi zigera i Roma, kuko tuzobireba imbere ingene zagwanije noneho wa mutsima bya jambo ry'Imana. Igihe bagwanye ijambo ry'Imana mabiri bakabuza abantu, nuvuga ngo bariko baragwanya umutsima badashaka abantu batahura Kristo. Tunyarutse rero tuca dusanga ko ubukurikira noneho umutsima uvuyeho, nuvuga ngo Satani acabuza abantu gutahura akamaro k'amasengesho, ko twabonye ko ari cyo gikurikira mu ihema ryeranda icyotezo. Umuntu akaba yarakiriye Kristo akamwemera akabatizwa akabatunze Bibiliya akanayisoma anashaka, ariko ugasanga umuntu arabumbura Bibiliya no gusenga adasenze. Nuvuga ngo canke gusenga ntaco bimubwiye, kuko cyangwa se asenga by'amasengesho nyine yo kurya no kuryama, kandi gusenga no gutitiriza Imana ukemera ko ari yo mugenga wa byose, ko ibyo wipfuza byose ari bishobora kubisohoza. Suko Imana itazi ibyo dukeneye, ariko ikeneye ko tubisaba. Noneho rero agaca atangibika bariyeri ituma abantu badasenga. Gusenga ugasanga ntacyo bibwiye umuntu. Nuvuga ngo abadayimoni bakwitanze imbere nubwo usoma Bibiliya, ariko ntabwo ushobora kubona imbaraga zamwe mu yera zituma utahura Bibiliya, kuko nta masengesho ufise, ntabwo uri umuntu w'amasengesho. Umukristo rero akwiye kugengwa n'amashengesho. Niyamara byose aha muri kahise tuzobona abantu benshi batsinze kubwa amasengesho, harimo ba Daniyeli, harimo ba Yehoshafati, harimo ba Dawidi n'abandi bantu benshi. Ubwo rero ngo iyo ushoboye kuba umuntu asenga, hari abasenga bakamera nka mutoza ko ari umufarisayo yarasenga yego, ariko agasenga n'umwete mwinshi mbere no kwisonzesha akabikora, ariko Satani akamwitambika imbere agatuma adashobora kuba umuco w'abandi, ahubwo agacira urubanza abandi, aho kubasengera no kubereka Imana no kwishikanira Imana ubwe, ahubwo akaba umunyamusengesho masengesho yiwe acira abandi imanza. Ubwo nuvuga ngo ntiyabaye igitereko ko matabaza, nuvuga ngo abadayimoni bari hagati yo gusenga n'igitereko ko matabaza. Noneho ngwiyo abadayimoni bamaze kuba benshi cyane batumye umuntu weuka kubw'ubushobozi bwamwe mu gatsinda, noneho ukaba itara rimurikira abandi, ngo ashobora noneho bwanyuma kwitambika hagati yo kumurika no mu isezerano rishashe nako ahebera cyane. Noneho ukumva ko niba uvuga ubutumwa, niba uri itara mu gisagara, ahubwo ukumva ko ari byo bituma woragwa ubugororotse. Aha murashaka kubona akarorero kuri Yobu. Turamutse twize igitabo cya Yobu tuza gusanga ko Yobu yumva ko kuba ibyo abikwije, yumva ko ari ku mbaraga ziwe, ariko ntasanga Imana hera cyane ngo yemere ko ari mushoboza. Ni navyo byatsinze uriya musore w'umutunzi. Noneho bituma adashobora kwinjira ahera cyane ngo aje kureba isanduku iri mu mateko 10 y'Imana, abone Imana hejuru y'umutemero w'ihongerero, ubuyobozi
nka ya nkoni mbere n'akarabo ka mana. Bivuze ngo Yobu Imana yaramugendera ibanza kumwereka ko nubwo izo ntambwe azamera ariko akwiye no kwemera ya nyuma, kandi byarangiye muri Yobu 42 yihanye aratakamba maze Imana iramubarira. Bivuze ngo iyo rero umaze gutambuka noneho abadayimoni bagatsindwa ukajana na Yesu mu ihema ryeranda, ukamenya ko amategeko uri buyashoboreka ariko ukurikije ubuyobowe na Kristo ari we buyobozi bwa buyobozi, kandi ukajana na Kristo nuvuga ngo Satani nawe abakuretseho gato. Nuvuga ngo Imana ishimwe ko umaze kugera ahera cyane. Ikibazo n'abantu benshi no Adventiste barimo bagerageza kumva ko bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakabatizwa, ariko ijambo ry'Imana bakagirengagiza, amasengesho bakayirengagiza, kuba umucyo mu gisagara bakavyirengagiza, ariko bakirata amategeko. None ushobora kwibaza ati bageze muri ayo mategeko bigenze gute? Aha turashaka gufashwa n'igitabo cy'ingenzi, ni igitabo cy'umugenzi mu Kinyarwanda cyanditswe n'abapentekote. Imana ibahezagire. Cyanditswe n'uwitwa John Bunya, aho yavuze ati aba bantu buriye umurombero yaburiye nyiki ari wo murombero mu Kirundi, barabatizwa. Hari n'undi muntu yigeze kuvuga ngo barabatijwe baca mu mazi nk'ifuku burukira mu mategeko. Baremera amategeko ariko ibindi byose barabikandagiye. Nayo amategeko basimbuka icyumba cy'ahera binjira hera cyane batagiye ku rutonde. Ubwo no kuvuga ngo nabo bafite ikibazo, kuko usanga abantu benshi birata amategeko, Isabato n'ibindi, bikaba nk'inyundo yo gukubita abatarinze amazamu yabo neza, maze ugasanga nabo ntacyo bibamariye, kuko nubwo bavuga amategeko ni ku munwa gusa. Nicyo rero Satani akora uyu munsi kugira ngo azimize n'intore n'ibyaha bishoboka. Sinzi rero niba ngerageje kwishura, ariko hari ikindi kibazo waruje ko noneho ngira ngo wogisubiramo. Icyo tutarakijyaho, soma amagambo, ndayakunda n'amagambo mu byashuriwe Yohana igice cya 22 cyangwa se 22 murongo wa 11 haragira hati ugabitanye ntashishikara gabitanye, uwanduye mu mutima ntashishikare yandure, yego ugororoka ntashishikara agororoke, wera ntashishikare Yesu. Amen. Rino somo naryo rima ishusho y'ubuturo bwera, ko abantu bagabitanya baracyari hanze mu ngando, hahandi amahema y'Abisirayeli yarari. Ibyimviro byabo biri mu isi. Urakoze cyane. Ariko kandi hari intambwe iterwa ku munyabyaha wamaze kumenya inkuru nziza akaza mu rugo. Uwo nguwo ni uwanduye mu mutima, nubwo yamaze gutsindishizwa n'igitambo cya Kristo Karuvari, akemera umubatizo, ariko aracyanduye mu mutima. Umutima we ntabwo wera, akeneye kwezwa. Maze agatera indi ntambwe imujyana ahera kugira ngo atangire urugendo rwo kwezwa. Mubundi ashobora kuba yageze ahera ariko ntaje uwo Bibiri imwita igikuri nk'aba bana barasheri. Yego. Akeneye rero kugera kwinjira mu cyumba cy'ahera. Aba batemera kwezwa niba abantu zo kumva bavuga ngo turemera Kristo ngo twashineshwe kubw'ubuntu ngo byose yarabikoze. Noneho akumva yakwikorera byose, ibyo kwezwa ntiyumve ko ari cyo bimubwiye. Tuti zanjye rero abantu baduteza amatwi, hari ugukiranuka Imana itubaraho, ikatubara nk'abatarigeze gukora icyaha, guciye muri Kristo, kwemera Kristo. Yego. Tukiri hahandi iryo shingiro ry'Imana ryo kwamamaza byagomba kwamamaza Kristo. Noneho rero Satani akora ku buryo bwose byotuma badatahura ibi. Ahereye muri kahise yatumye abayuda badatahura ibyo mu ihema ryeranda. None na nyuma ya Kristo ko azutse atuma badatahura ibyo yose yaratangiye gukora, ingene yinjiye ahera n'ingene yinjiye ahera cyane avuye mu rugo ko yaravuye mu isi. Noneho ngo nta kindi Satani yaciye akora cyane cyane bigeze ku ishengero ry'Iperugamu, kuko ni naryo shengero ryabonetse ko rigaragara, kuko abambere bo twabonye ko bagwanya umuntu uhengeye muri Efeso, Simuruna, bagwanya abantu bose bavugira ijambo ry'Imana. Ariko noneho bigeze muri Perugamu haba kugwanya itsinda ry'abantu canke ishengero. Satani akoreye ku mwami Constantino no gukomeza kugera ku bapapa, ngo nta kindi kintu baba bagwanya, Satani abagwanya kuko arazi ngo nta kindi kintu agwanya ni ihema ryeranda. Bivuze ngo twifashishije igitabo cy'ibishushanyo mbonera cy'ihema ryeranda, turi ku page yacyo ya 43. Tutarakomeza abanza abantu sinzi niba batahura ko nyine ihema ryeranda ritwigisha ibintu byinshi cyane birimo n'amateka y'itorero byose n'ishengero ririmo ko twabibonye, twasomye mu byashu hano 12:17. Yego. Ngira ngo abantu b'Imana bazirikana amasomo ijambo ry'Imana ritubwira. Imana itubwira insengero, icyambere urusengero ni rwa nundi Mose yubatse, ari ryo hema ryeranda nyine, kandi urwo rusengero mu gihe cya Dawidi yifuza kubaka urusengero ruhamye rwiza cyane, Imana irabyanga,
maze itegeka yuko umuhungu ari we uzarwubaka. Urwo rusengero Imana yararutashye, ndetse rwose ibikorwa bitangaje igihu gituma batabasha kwinjira muri iryo hema, kuko Imana itashye urwo rusengero. Ariko urwo rusengero ruza gusenywa na Nebukadinezari, bongera gusanwa. Ndetse mu gihe cya Hagari abasaza bararira bati mbega ukunda urusengero rwari rwiza rwasenyutse. Ariko kandi hagarara ahantu rati runo rusengero ruzagira ubwiza buruta ubwa mbere, kuko Yesu yagomba kuzagwinjiramo n'amaguru atari iby'ikigereranya. Mu gihe cya Yesu nawe arongera ahantu ati urusengero nzarusenya mu minsi ubwo urusengero noneho ruhindutse umubiri wa Kristo, niko ijambo ry'Imana. Noneho mu gihe cya Pawulo aravuga ati ntabwo muzi ko muri insengero, nicyo hari wari umaze kutubwira. Ndagira ngo mbere yuko winjira mu bijyanye n'urusengero nk'itorero, yuko rya hema rishushanya itorero, dusome Abefeso. Ubundi itorero ni iki? Itorero hariho abantu bimvira ko ari iki, kuvuga ngo hari igihe uvuga itorero cyangwa ishengero ugomba kuvuga abasengera muri iryo shengero. Ko twabanje kubona urugamba Satani yabujije abantu gutahura ihema ku muntu ku giti cyiwe. Noneho rero nuvuga ngo ihema Yesu acikanye, rya hema ryo kwisi yari ribuze agaciro. Noneho ahubwo ihema ryo mu isi ryari risigaye mu mitima y'abantu bamwakira. Hano cyo cyatumye Yeremiya abyandika 3:3 mbere akongera akabyandika muri Ezekiel 3:6-5 yuko noneho umuntu ari wahindutse iki ihema. Noneho tukabona ko umuntu noneho nawe agira ibice bitatu, nkuko rya hema ryari rifite ibice bitatu, kuko rya hema ryari rimaze guca agaciro ritagifise umwanya ku isi, kuko noneho ihema rishakirwa mu muntu. Noneho twebwe twarasomye mu Banyefeso ejo yuko tuba twiyunze na Kristo, noneho Kristo twatugeze ahantu ho mu ijuru. Noneho aba bantu rero wewe nibo wakiye Kristo ugahinduka ihema, nanje nkana mwakiriye agahinduka nuri. Aba bantu rero nibo bahinduka urusengero. Ntabwo rero urusengero ari yanzu nkuko ushaka kubyumvira. Noneho rero itsinda ry'abantu bagize urusengero bemera Kristo nibo rero, kubera ko atagishoboye kuba yarakoze ibishoboka byose, ariko intambuko zose hagira abazisimbuka bagera kuri yantambuko yayo. Satani rero atega imitego noneho muri rusange kugira ngo yifashishije abategetsi bakomeye ku isi, amashingiro akomeye ku isi, wanashaka n'intwaro kugira ngo noneho agerageze gukuraho ihema geranda abantu bari bizigiye aritesha agaciro cyangwa tume bataritaho. Nico rero cyagi kimwe cyakunoze ku ngingo y'urusengero. Wansomera Abefeso igice cya 2 cya kimwe twasomye igice cya 2 usome umurongo 30 iheruka, ko n'umurongo 20 wa 21 no 20. Abanyefeso igice cya kangahe? Cya 2. Umurongo wa 20 kugeza 22. Umurongo wa 20 kugera 22 haragira hati kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abahanuzi. Iyo ariyo ntumwa murantunge, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumya imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngwibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpemu kuba ingoro Imana ibamwe. None rero ugiye kutubwira urugamba rwa Satani kugira ngo iyi nyubako y'Imana n'ingoro y'Imana yitwa urusengero bubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo akaba ari ukomeza imfuruka, Satani agiye kurwibasira. Ubundi iyo Satani amaze kubona ko noneho ziriya ntambwe umuntu azitaho, ubundi Satani akora imitego kandi agakoresha amayeri. Ariko uburyo bwa kabiri noneho akoresha ni imbaraga. None yabonye ko amayeri byanse akoresha imbaraga. Rero niba amaze kubona ko ari umutima amaze kwakira Kristo mwami n'umukiza, none ukamwakira, abone waguze ishengero ry'Imana. Ubundi ishengero serious, ariko noneho Imana yashizeho uburyo yuko abo bantu bateranira ku rusengero bubatswe. Nkuko abantu bazi Yerusalemu akakorera imigigwa, wanashaka no mu gihugu hagati mu Israel hari ibyo bita amasinagogi, ariko imigigwa nyezina igakorerwa mu rusengero rwa Yerusalemu. None rero dufate ku insengero zihari uyu munsi zizenze nk'amasinagogi, ariko noneho ivy'Imana ishaka nyezina bikorerwa muri rya hema igereranya bwa UBUTURO BWERA ari wo muntu. Iyo mu mitima rero iyo yahuriye muri urwo rusengero yitwa urusengero. Ni ukuvuga ngo niyigize rwa rusengero. Yesu ashimwe. Rero twari ko turavuga tuti umaze kutubwira yuko Imana yagaragaje amateka y'itorero mu byashoboye igice cya 2 n'igice cya 3 urugendo rw'amabaruwa Imana yandikiye amatorero, itorero rya mbere, itorero rya kabiri, itorero rya gatatu, itorero rya karindwi, ndetse ryita amazina. Itorero rya mbere ryita Efeso, Simuruna, Perugamo,
wari uri kutubwira yuko urwo rugendo rw'itoro n'uburyo Imana yakomeje itoro ryagiye cyangwa ishinga ryagiye bibaho mu bika cyangwa mu bihe binyuranye nk'uko ziriya nsengero twabibonye mu byashiwe Yohana yuko zari zubatse mu bisagara binyuranye kandi zifite n'amateka anyuranye ariko noneho ngo byashushanya urugendo rw'ishengero uhere mu gihe cy'intumwa gushika Kristo nyagaruka ubwo rero twereko turareba rero noneho nka ya mitima yamaze kwakira Kristo ariyo yitwa urusengero rwa Kristo cyangwa ubwoko bw'Imana ariyo yarigize umugabane Imana yitaho kugira ngo usoze amateka yayo noneho rero tubona ingene rero Satani ariko aragwanya ishingiro muri iki gihe hari icyo rero yabanje gukuraho mu buryo budasanzwe ngo twariko turasoma muri cya gitabo kivuga igishushanyo mbonera cy'ihema ry'Iranda tureba noneho Satani dusomye ibyashiwe 13 reka tubanze dusome isomo ryo mu byashiwe hano 13 turebe abo yifashisha kugira ngo agere ku ntambara iheruka cyane cyane kuri iki kibazo ibyashiwe hano 13 umurongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu hari aya majambo ndasoma mu izina rya Yesu ngihagara ku musenyi wo ku kiyaga mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga gifite amahembe 10 n'imitwe 7 ku mahembe yacu hariko imigara 10 no ku mitwe yacu hariho amazina y'amarogotano wa kabiri niho nashaka n'uwa gatatu cyane cyane umurongo wa kabiri gusa ariwo dusoma ico gikoko nabonye cyasa n'ingwe amajanja yacu yarameze nk'ayidubu akanwa kacu kari kameze nk'akintambwe cya gisato kigira ububasha bwacu kuvuga ngo iki gikoko kiba murongo wa kabiri twabonye ko kigereranya twarabonye ko kigereranya ishingiro katolika ry'Roma sibyo none bavuze ngo iri shingiro ryahawe cya gisato giha ububasha ryashingiro no kuja ku ngoma yacu no gutwara buhambara icyo gisato songa shana na kabiri wacenda byashana cyo nakabira avango cya gisato cy'amahero kirakorwa nico yanzuka ya mbere yitwa mugwanizi irindi ni Satani nico kizimiza bari kwisi bose nuvuga iryo shengero muri rwa rugendo rw'ishengero uhereye inyuma ya Perugamo kazi tubatira ububasha bavuze ngo n'ububasha bwa cyaciyo kariko cyose cyahaye ryashengero ishengero itangira kurwanya Imana ku mugaragaro kugira ngo rwanye noneho ya mitima yakire Kristo kuri za ntambwe kugira ngo bibakure mu canke bavuze n'ibyananirana bamererwe nabi kugira ngo bive iterabwo twavuze ngo akoresha amayeri iyo binaniranye akoresha ingufu none kuko twabonye kwitega abadayimoni ngo batahure kimwe ku kindi muri byane bigize magera yamaze kwitahura noneho ikoresha imbaraga kandi imbaraga rero Satani yerekana akoresha abantu muri abo bantu akoresha rero tubonye ko yakoresheje ishengero ry'Roma canke baca batangira rero ngo ibanza kubayobya ibaha ibyo military yo kuri byahemagera ndakugira ngo babitahuza abandi nka hari ishengero rikomeye kandi gifashisha ingabo zo kwisi kugira ngo ashe abantu ku rutonde kimwe aha rero ngo icyo yatangiriyeho rero tusome muri cya gitabo tukigarutsemo ko twabonye ko icyo gihe kari cyo Satani cyahaye ububasha iryo shengero kandi ngo n'intebe bivuze ngo intebe yicayeho n'ububasha yahawe n'ubushobozi n'intebe bivuye kuri Satani ubwiwe Satani agakora yinyegeje ariko afite abakoresha kugira ngo agwanye n'ubundi umugambi wajya hema ryo mu ijuru nkuko twabibonye ukireba ayo mapaje rekasome ku byashu gice cya kabiri umurongo wa 12 atubwira ibyigiyete cyandikirwa n'Perugamo kandi wandikire marayika w'ishengero ry'Perugamo uti ufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo ndaza huba ko ariho umurwa wa Satani uri nicyo nashaka kuvuga nuvuga ngo Imana yari neza ko bigeze Perugamo aha abakristo bari bemeye kugwana intambara bagashika kuri bya bindi bigize ihema ryera ngo niho umugwa wa Satani ugize gute uri nuvuga ngo Satani ariko arakorera Perugamo kandi twabonye ko Perugamo yakoreye uhereye ku mwami Constantine n'abantu bitwa ko bakorera Imana cyo cyatumye aho ngaho i Roma ahita yiyegereza abantu bitwa ko bakorera Imana ashaka kubafata mu minwe canke mu ntoki maze kugira ngo bagwanye Imana noneho mu buryo bugaragara kugira ngo abantu b'Imana bakwiye gusobanukirwa aya mateka uhereye mu gihe cy'intumwa ba Paulo na ba Petro twavugaga itorero ry'Imana ryabarizwaga i Yerusalemu niyo bashobakaga gukora inama bajyaga i Yerusalemu tubona mu byakozwe no mu gice cya 15 ariko itorero rikomeza guhura n'akarengane kugeza ubwo bigeze muri 313 rya torero ryabaga i Yerusalemu tuza kubona rijya hehe i Roma
maze ijambo rirambwira ngo ahantu usigaye uba watorero niho intebe ya Satani. murakoze umuntu ushaka kwibaza ati byageze i Yerusalemu nako byageze i Roma gute wa mbere wibuke ko ba Petero na ba Paulo cyane cyane Paulo yararaje ushinga nuko abantu bose kwisi bamenye ubutumwa bwiza kandi abakristo Paulo yararonse abakristo i Roma arabandikira ibaruwa arandika n'ubutumwa bwiza bubahugura ajya no kubasura ishengero rimaze gukomera i Roma kandi ukumva ko Roma ariyo yari ifite mu minwe aricyo gisagara gikuru bigaragare ko ishengero ryaho risa n'iryakuze kuko ryari ahantu hakomeye noneho Roma rero mu kurwanya Imana yica yifashisha rya shengero riri i Roma no kugira ngo ise nigwanya ububasha Yerusalemu yari ifite cyane cyane ko abi Yerusalemu n'abi Roma batari bacumvikana noneho rero bivuze ngo yifashishije igi Roma nkaho ryari rimaze kuba hejuru kugira ngo ibimuza mubibona ishengero rikabyara riri mu giturage canke mu banyagihugu mu misozi rikabyara amashengero rikagira mu bisagara ukazosanga amashengero mu gisagara yarakuze ntiyafise imbaraga n'abantu batunze nibo bashaka kwibera n'abayobozi bashaka kwibera ugasanga rero yandi yabyaya ya mbere menga niyarabana hasi nta nuko byagenze n'icyo gihe rero sinzi niba uri butwinjize mu buhanuzi bwa Petero n'izina ariko iyo tubisomye dusanga bavugamo ukabutwa Baramu bateze ubwoko bw'Imana ngo burya intonorano ahawe biguzi nande n'abaraki nuko byagenze itorero ry'Iroma itorero rya Kristo byabonetsemo ba Baramu abayobozi bayo bahawe biguzi bararigurisha rwose bijya mu maboko y'umwami Constantine wa Roma birangira bivuze ngo uyu Baramu yari intonorano tumugeranye n'uwarahagara ishingiro ry'Iroma kuko yemeye impera indonyi maze yemera kugira amasezerano n'umwanya w'umupagani yahenze abantu bayihanye maze bituma noneho ibinyoma bisasira indava mu kirungo kwa byemerwa mu ishengero icyo gihe maze ukwizera n'ukuri kwari kwiho n'ishengero ni nko gusukamo amazi kuragabanuka maze noneho bituma ishengero litsi intege niko navuga ushobora noneho kutwinjiza nyirizina narindi ho navuga nti rero noneho turebe ryashengero ry'Iroma uhereye mu mwaka amajana nyuma ya hagati ya Constantine na majana 538 Yesu yarasubiye mu ijuru ibintu byaje gukomera cyane mu mwaka amajana 538 ubwo noneho Constantine yarapfuye ariko noneho bikarangira ishengero rinyazwe rigahinduka ishengero katolika ry'Iroma noneho rikagwanya abatavuga rumwe naryo ko ryo ryari ryemeye ya migenzo ya gipagani noneho icyo bihuse gukora ni gukora igitambo gihoraho cyavuye ubundi wanye turetse n'uno munsi muri kahise kubu nakazoza niho Satani ashingiye kuko twabonye ko kuva mu ijoro yarashingiye ikintu cya mbere yihutiye gukuraho rero ni igitambo gihoraho cyavuye iki rero katika Kiliziya yatangiye kwigisha ko igitambo cya Kristo kidahagije kugira ngo umuntu ababari ibyaha igihano cyaha kandi twabonye ko Yesu yapfuye rimwe kugira ngo yegereze abantu bose maze zitanga inyigisho ya penitensiya n'indikisi zizari inzira kubaho igihano cy'icyaha ubusobanuro nyakuri rero n'akaruguze bakwaje ati penitensiya isobanura amasengesho y'ibikorwa byiza nk'uko bigenwa n'umupadiri bicuza ibikorwa by'umupadiri kugira ngo bicuza kuko niba wakoze ikosa nk'akarugu ushobora kuba n'ibyo cyangwa wanasanga noneho padiri akandika ibikorwa ngiye gukora ko nzohora mba ngahagaze ntasenga amezi 6 kuba senze y'amezi 6 bikagaragara ko icyaha cyagize ubwo ni igihano cy'icyaha ubwo kirarangiye ubwo mbaye umwe umenga ijuru riragugwa kandi si n'abakatolika gusa Satani yaracengeye agera no mashengero yose wanashaka n'abadiventisti harimo afite imyizerere nk'iyo noneho akiyumvira ko akoze ibikorwa niba aramutse yubatse urusengero rwose akarumara Imana imwemera kandi yakagombye kubwubaka ayowe namwe mu Imana yarakiriye Kristo noneho agakora ibikorwa byiza ko Paulo avuga ngo tukizwa kubw'ubuntu ariko yakabona akavuga ngo ntidushobora gukizwa kubw'ubuntu tuvuye ku mirimo igiye ku ruhande umaze kwakira Kristo akora ibikorwa byiza ashobora no kubaka inshingano 6 ariko ayowe namwe matayowe nuko yumva ko kuba yubatse urusengero byatumara kujyana kugira ngo rero abameze batyo bakwiye kwihana
kubera yuko inzira barimo nayo iragana i Roma. I Roma niho barwanya inzira ni nyinshi ariko twabonye ngo kuko kurwanya igicaniro rero twavuze penitensiya ariko kandi hari na ukarisitiya umugati na divayi cyangwa ibuye ritagatifu umupadiri nibyo bikenewe gusa kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose ube uri mu mbaraga zo kuba wahamagara umwami wikuzo mu magambo atunganye kugira ngo amanuke aze mu isi noneho penitensiya iriya ntuze ukarisitiya ni nkaho nicyo kintu cyahamagara Imana nuvuga ngo Yesu agaruka mu biganza by'umusaseridoti cyangwa ibya padiri ibi bintu rero ngo yaranyaze ububasha bw'Imana igitambo gihoraho cyakuweho kubera penitensiya na indulgensiya rero ushobora no gutanga indulgensiya ukagura icyaha uzokoresha uti jewe Eric yangiriye nabi twahuye ahantu twahuriye igasibe noneho angira ukunuku none ukaja kwa padiri ugatanga amafaranga noneho ukaba ukoze iki kintu cy'indulgensiya ati noneho nzihora Eric noneho ngo nzomwice naramaze gutanga impongano cyangwa ndamugirire nabi ntagiharurwa kwicara iriho ngo ni inzira yo gukora kwitambo ariko twabonye ko Kristo iyo amaze kukubabarira akubwira ati genda ntuzusubire gukora iki nta cyaha kiteganya gihe gibamo ku Mana ahubwo nuvuga ngo ahubwo yifuza ko nibyo twakoze muri kahise tubimushira akatwoza inama rero kubera ko padiri yihaye ububasha uvuga ngo cyane akumva ko akumva ko hari ibyaha yakora kabisa kwa padiri cyangwa n'ibindi yokora ariko twe twabonye ko atakindi dutanga atari ibyo gukora ahubwo gushima imitima yacu Yesu Kristo maze tukaba twemeye n'Imana igitambo cya Kristo kivugwa ni iki nta kindi hari cya kabiri yakuyeho umubatizo byo biranyaruka kuboneka igikarabiro akuraho umubatizo ahindura ko abantu babatizwa mu ruhande ubona ashaka insengero nyinshi z'Iburaya n'ahandi z'abakatolika zubatswe kera ibinogo babatirizamo biracyari mu amayorodani noneho rero mugabo ngo yakuyeho umubatizo cyarageze abavuga ngo ntabwo ubwo yarakuyeho igikarabiro kandi agahatira n'abandi ko bakwiye kubikora ubwa gatatu tunyarutse tuza gusanga ko yakuyeho noneho ameza y'imitsima kugira ngo ukiri ku mubatizo nubwo twawutinzeho Kiliziya Gatolika ubatiza ku gahanga utonyagiriza amazi mu kanwa ndetse n'umwana wavutse ejo ababasha kumubatiza ko ikibazo azahura nacyo ni ikinyoma cya Satani umuntu agomba kubatizwa abyigomwe burya Yesu nacyo gituma atapfuye yagombye gukura ngo akwize kuko mu Bisirayeli baharuye umugabo ageze imyaka 30 yego nicyo gituma rero Yesu bavuga ngo yoba yarabatijwe muri Luka afite nk'imyaka 30 nubwo hamusanga bava mu 27 ariko icyo kuri Luka avuga ko ari imyaka 30 murakoze rero ku meza y'imitsima twabonye ko buriya bushobozi bw'ishengero Gatolika buyobowe na Satani ubwiwe bwageze ku meza y'imitsima ariyo jambo ry'Imana noneho bwipfuza gukuraho ameza y'imitsima kuko ariyo soko yonyene kwizera kwacu maze mu 1229 nyuma ya Kristo iryo shengero ryaciye itegeko teka byo mu nteko ya Valencia Bibiliya yashizwe ku rutonde rw'ibitabo bibuzanijwe iryo hame rivuga ngo ni kizira kugira ngo Bibiliya isomwe na rubanda rusanzwe yaba isezerano rya kera cyangwa isezerano rishasha tubujijwe gutunga ibyo bitabo byavuzwe haruguru mu ndimi zisanzwe zivugwa na benshi Wera Papa Gregory wa 9 yashimangiye cyane ko abayobozi ba Kiliziya bakwiriye gushaka abo yise abahakanyi bose base kwitandukanya na Bibiliya zabo ubwo urumva rero ko bari bakwiyeho imeza y'imitsima ko twabonye ko ari ryo jambo ry'iki ijambo ry'Imana aho bari hose mu mazu yabo mu mashamba mbere naho binyegeza munsi y'amazu ko bose bagomba gutsembwa burundu ubwo nuvuga ngo imeza y'imitsima yarigize gute yarikuweho ibyanditswe byera rero ni igitabo ari twabonye ko ari jambo ry'Imana ariyo Kristo nicyo gitambo gitunganye bikaba n'inyandiko zitari zikivugwa kandi zari zikenewe gusobanurirwa abantu bose ariko noneho Satani avuze ngo aciye muri bwa bushobozi twabonye mu byahishwe na 13 ko Satani ari we yahaye intebe n'ububasha byashengero noneho rero tubonye ngo
ryikorera agenda rikuraho mu rugamba. Rero satani ngo byamunaniye mu ijuru ko ari byashaka gukuraho agashira amategeko yiwe, ngira ngo agashiraho ihema ryiwe sindabizi, ariko noneho amaze kugira ubushobozi kwirishengero ariko ararondera noneho ingene yotsemba ku bari barakiriye, cyane cyane ko hari hamaze imyaka myinshi intumwa zaragize gute zarapfuye. None agashaka abantu batabimenya ati nkuyeho umutsima w'ubugingo ntabazusubira kumenya ko bakwiye kuyoborwa na Bibiliya. Kandi tumaze gusoma mu Efeso igice cya 2 kwishengero ry'Imana ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Twajya kureba abahanuzi tukabona bavuze isezerano rya kera, intumwa nazo zavuze isezerano rishya. Ubwo bikuweho, ubwo rero bikuweho nuvuga ngo umutsima ugize gute kuweho, nuvuga ngo bashaka ko abantu batamenya Kristo. Ariko mfasha udusomera no magambo ya Papa Pio wa 9 kuko ndumva akomeye. Kano ga paragrafe ushobora kuba wagakurikira muri kino gitabo. Bibiliya ntabwo ikwiriye kuba ariyo igena uburyo umuntu yizera nkuko biri mu mahame cyangwa se muri gatikisimu. Nta hantu na hamwe mu isezerano rishasha havuga ku mugaragaro inyigisho ya Kristo. Inkomoko ya Bibiliya ubwayo ihamya ko umuntu wese utekereza adafise uburyo bwizewe bwotuma amenya ibyo umukiza yigishije. Aha rero no kuvuga ngo ihamya ko ngo inkomoko ya Bibiliya ubwayo ihamya ko umuntu wese utekereza adafise uburyo bwizewe bwotuma amenya ibyo umukiza yigishije. Aha ni muri iki gitabo rero Papa yanditse Pio 9 ku ipaje ya 66. Yavuze ngo ntabwo Bibiliya mu yandi majambo ashatse guhakana ko igituma bakwiye Bibiliya mu bantu ari uko yanditswe n'abantu, kandi aba bantu bafise ibitekerezo bya kimuntu badashobora, kuko ngo yavuze ngo ihamya ko nta muntu utekereza afite uburyo bwizewe bwotuma amenya ibyo umukiza yigishije. Uvuga ngo bigaragara ko nkaho bavuga ko ibyo intumwa zanditse ari amafuti gusa, ba Paulo n'abandi banditse ari amafuti gusa, bitwaza iki kitagira ishingiro muri Bibiliya. Kandi Paulo yandikiye Timoteyo ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutoza indero nziza kugira ngo ababushitse kandi afite ibimukwiye byose. None uyavuguruje iyo Paulo yandikiye mu kwete rwa mbere rwa Timoteyo 16. None ntabwo bikiri inyandiko yahumetswe n'Imana, bibaye ibitekerezo bya Paulo ko ari noneho nawe ukibaza none uyu muntu we yanditse ibi ibitekerezo wabikuye ko twabonye ko ahubwo yahawe ubasha nande na Satani, ko niwe yamuhaye intebe n'icyubahiro n'ububasha. Kandi Satani kuva mu ijuru apinga iki Imana, bivuze ngo ijambo ry'Imana rikorera gwanya n'imbaraga ya Satani. Nibyo rero Papa Pio 9 yagize gute yakoze. Iyi nama se yavuze ngo iki inama ya Kiliziya ukwizera Bibiliya nkaho ariyo soko yonyine yo kwizerwa, nta shingiro bifite mu mateka, ntabwo bikwiriye kwizerwa ndetse bisenya ubumwe. Ariko wibuke ko iryo shingiro rivuga ko hari inyigisho yabo bigisha cyane cyane abasaseridoti mu cyigisho cyabo bita théorie divine, aho bigisha babanje kubigisha bari bo hejuru cyo kurwanya Imana, théorie divine nkaho Imana itabaho. Ari nacyo gituma uyu munsi Gatolika bicimbi ku Roma bemeza ko umuntu yabayeho mu ihindagurika. Noneho hari icyigisho abasaseridoti bigisha icyigisho cya théorie divine, nuko ngo ni filozofi yigisha ko Imana itabaho, umugabo noneho bakaza kuyobora abantu bafite ibyo baronderamo. Ubwo twabonye indulgensia, penitensia ni uburyo bwo kwikungahaza kugira ngo begeranye imitungo y'abantu, ariko kandi nabo naje gutuza gusanga abapadiri benshi bari canke Katolika igwiriye hose bahuza n'abategetsi b'ibihugu byinshi, kuko bashobora kubazanira amakuru. Niba wagiye kwirega ukavuga ibyo wakoze uti jewe naramaze abantu ndabaroga canke narisha abantu mu ntambara kuno canke byagenze, ubwo baramenya bati uyu no mwicanyi n'umurozi. None bakamenya ingene akarere nk'aka turimo barebye ibyaha abantu baho benshi birega. Noneho iyo bajanye amakuru kuri leta bayakira neza cyane, ubwo bakamenya akarere ingene bagajera, ingene bagatunga, ingene bagira gute, ubwo bakaba bakoze igikorwa. Nta mpamvu rero nuvuga ngo kuko baba bagaba imitima nama y'abantu, baba bayizi neza n'uburere baba babuze. Ubwo rero nacyo gituma uzokunda kubona bakoresha abajesuite abaki, ibyo byose bikora nka documentation. Murakoze kandi bitururira muri zanzira nyinshi zigeriro, bitabujije ko n'amareta ashobora kubifashisha, ko aba yitwa abanyamadini begera abantu cyane gusumba n'abandi bantu bose. Rero twari ko turasoza twerekana yuko igicaniro cy'imibavu nacyo bagikuyeho,
aho bavuze ngo ubuhuza bwa Kristo bwajugunywe hasi nk'uko ubuturo bwera bwari bugabanijemo ibyumba bibiri n'igihuzu Imana yicaye ku ntebe y'ubwami niko na kiliziya yashyizeho icyumba cyabo cyo kwicurizamo ibyaha noneho kwa kundi Yesu yicaye ahera cyane ariho turuka amasengesho noneho ngo kiliziya bagiye bubaka twumba nyine umuntu ugiye mu ntebe ya penitensiya ahantu nize kuri primaire hari chapelle ntabwo padiri aba yicaranye nk'uko twicaranye ahubwo uba bari mu kindi cyumba hari akantu kameze nk'akadirishya noneho wewe ukegera akadirisha kugira ngo wirege noneho ngo ni nkaho we aba yasimbuye Yesu arahera cyane n'Imana ubwayo noneho akaba ari kuriregera rero ngo nugukuraho igicaniro cy'imibavu ko twebwe dusigamye imbere y'Imana wibuke ko twize mbere yuko abantu bakora ibimeze gutyo bariko barasenga umutware w'umwijima ko twabonye ku munsi wa kane ko Imana yaremye ibyaka bingahe bitatu bibiri binini kimwe kiganza umurango ikindi umwijima ari ugereranya Satani noneho akishyira hejuru kandi ububasha bwo kubaho abuhabwa n'Imana ubwayo ko twarabibonye yuko n'ukwezi kubona umucyo kuye kuki noneho ngo yicara muri ako kumba noneho akari bamubwiye bashyizeho ibyumba bibiri aho umupadiri yicara mu kingo cy'Imana akumva ukwicuza ibyaha kw'abantu kandi agahamya twababariye ibyaha byabo ngo ubabariye Imana kuko Yesu yavuze ngo nta n'izina dukwiye gukirizamo kuko atari izina twahawe munsi y'ijuru ndetse bijyanye bya Yesu yera ikinyarwanda igitabo wese Kristo yigeze bati ibyaha byawe urababariye bavuga bati n'umuntu atutse Imana kuvuga yuko ufite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha ibyanditswe byabyita gutuka Imana ubundi Yesu nawe abayuda bamubwiye uko ariko none harabemeza ati jewe na data turi umwe musomye muri Yohana 15 rero ariko noneho uyu muntu apfa atanazuka nawe n'umunyabyaha akeneye kubabarirwa yenja nibaza nk'umupadiri avuga amajambo nkayo ubuheze mu myaka nkingahe heze higeze haba icyaha cy'abapadiri Vatikani bashurashuje abana bagera ku majana ubwo se bo bihaniye kwanga umuntu babarira abandi none agafata umwana akamushurashura nyinshi cyane zo mu Burayi zagiye zitandukanye kuvuga ko bababariye rero abantu ibyaha bibiri byita gutuka Imana kuko tubisanga mu Rwanda umurongo w'Imana ubwayo rero ikwiriye kugendera urubanza rwaciwe n'abapadiri niwe ko mwanditse bayo waba ari ubwo kubabarira cyangwa se kutababarira nk'uko babaye badashatse kubabarira uwicuza akwiye kubyakira ubu rero butware ni kwinyandika iri kuravuga no vuga inyandiko ko Imana iza gukonsilita uko urubanza rwaciwe ko yababariye cyangwa atababariye murumva rero ko ari ikibazo kidasanzwe ubu butware rero bwo guca urubanza burimo n'imbaraga zo kubabarira ibyaha hari abantu bamwe bajya bavuga bati ntabwo bababarira ibyaha badusabira imbabazi ku Mana ariko inyandiko yabo iragaragaza ko bafite imbaraga zo kubabarira ibyaha noneho bagasoza bavuga bati umunyabyaha apfukama ku birenge bye yicuza ibyaha abazi neza ko atari kuvugana n'umuntu usanzwe ahubwo abavugana n'umuntu Kristo bivuze ngo padiri n'abakiri umuntu ahubwo abari Kristo nuvuga ngo yishize mu kigo cy'Imana byasemo Pawulo yandikiye ati so rero bazo kwicara mu rusengero yite ngo niki Imana mu buryo bwo kurwanya rero cyacyose cy'amasengesho ngo bare ngo ntabwo akiri umuntu ahubwo yahindutse Kristo akamubwira amagambo ngo nkubabariye ibyaha byawe maze umutwaro w'ibyaha ukamukugwa mu mutima burundu ikinyoma avuze ngo nkubabariye ibyaha byawe ibyiwe byo biri bubabarirwe nande turarikira abantu b'Imana bayobejwe n'uburiganya bwa Satani biciye muri iyi nzira bakaba bazi ko ibyaha byabo byabariwe n'abapadiri yuko ibyo byaha bikiri bicyanditse imbere y'amazina yabo mu rubanza rwo mu ijuru bakwiye gusanga Kristo wenyine ubabarira ibyaha tunyarutse rero tuja gusoza mbere yuko tujya mu ingene bakuyeho amategeko y'Imana ibyo dusanzwe bivuga ariko no bakuyeho n'igitereko ko matabaza indwi kurenganywa kwitorero cyangwa kwishengero iri shengero twabonye ko rigizwe n'imitima yakiriye Kristo aryo shengero ubundi kandi aribo batwara mucyo bajyanye umucyo ku ijambo ry'Imana aba rero barabahagaritse ngo muri iki gero kandi kiliziya ya Roma yarenganije abo yisabahakanyi ari ba Protestant abo ni abantu bose batemera n'inyigisho batemeranya n'inyigisho za Kiliziya Katolika bemera bya binyoma abayobozi ba Kiliziya bashatse kuzimya umuco nyakuri w'ubukristo iki gihe cyiswe igihe cy'umwijima
rero turashaka kunyaruka kugira ngo tuje gusoza ariko mbabarira utarava muri icyo ngicyo musomera aya magambo kiliziya ubwayo yanditse aya iri torero rya Roma ryamenye amaraso menshi y'abera kurusha abandi bantu bose bigeze kubaho mu mateka y'inyoko muntu nta mu protestani uzobigira ko ikibazo mu gihe asobanukiwe n'amateka ntabwo bishoboka kuba wosobanura abantu kiliziya yishe kandi nta n'ubasha gusobanukirwa umubabaro bagize ku muntu wese rero wigisha inyigisho zinyuranye ni ku muntu wese yigisha inyigisho zinyuranye za kiliziya ya Katolika amateka avuga ko hishwe abantu barenga miliyoni 100 miliyoni y'aba Wardens n'aba Higeno ari wa Protestant bo mu Busuwisi no mu Bufaransa biciwe mu giterane cyari cyatangajwe na Papa Innocent wa gatatu mu mwaka w'1208 aha yababwira nkaho abegeranije nko kubagira inama kumbe yari ko arashaka ko begeranya bagire gute babice guhera mu gihe ubujesuite bwatangizwa mu mwaka w'1540 kugeza mu 1580 abantu 900 barishwe abandi 150 bicwa mu myaka 30 mu gihe cya Inquisition. Inquisition urukiko rwa Roma rwo gucira abantu imanza urumva ko nagwo rwari rwagiye mu kibanza cy'Imana rero tunyarutse rero isanduku y'isezerano uguhindurana kw'amategeko y'Imana ibi byo abantu benshi basanzwe babizi ko kiliziya kandi yagize umudendezo kugera ku mategeko y'Imana maze barayahindura mu izina ry'Imana. Igitero Satani rero yagabye ari mu ijuru cyo kugwanya amategeko y'Imana ni nacyo gitero yagabye anyuze mu bikoresho mu bikorwa bya kiliziya. Amashusho yari yareguriwe ibigirwamana muri Roma mpagani ni nayo yashizwe muri kiliziya ariko amazina yayo arahindurwa ibigirwamana noneho ubu birasengwa mu izina ry'ubukristo ndetse byanahawe amazina ya gikristo nka Mutagatifu Petero n'abandi. Ibishushanyo basenga kera barabibatizaho kusenga Imana no gukurikiza amategeko yayo. Ibishusho birarekugwa none umunsi ngo muzi bavyikubita imbere kandi bongera bagwanya amategeko yayo bahereye ku itegeko rya kabiri ribuza gusenga ibishushanyo no kugwanya itegeko rya kane ry'Isabato barisimbuza nukuvuga ngo Katolika rero muri icyo gihe cyo mwijima yagwanije ihema ryeranda bya bindi bitandatu byose bibikuyeho. Mu ncamake rero nukuvuga ngo Satani cyo atakoze mu ijuru ageze ku isi yagerageje kugishyira mu ngiro kugira ngo abuze babandi barafite imitima nama yerekeye kuri Kristo ababuze bose azimize n'intore n'ibashoboka. Ibyo rero nguko kuntu rero tubonye ko Satani yagwanije ihema mu ijuru agwanya Yesu kumusaraba ngo ntashitse ibyo yabonye mu ihema mu ijuru noneho Yesu amaze gutsinda agerageza rero abasigaye kugira ngo bagwanye ntibatahuwe iby'ihema ryeranda. Ubundi niko gakiza kacu kuko iyo dutahuye ibi bikaba ibyacu natwe tuba twicaranye na Kristo ahantu ho mu ijuru nko twabibonye mu Banyefeso. Noneho rero dusabwa kurangamiza kuri Kristo kugira ngo dutahure ibi naco gituma ngira inama batwumviriza bose kugira ngo bashobore kwipfuza gutahura iby'ihema ryeranda kugira ngo bavyakire bibi byabo ko dutahuye ihema ryeranda nigo rugamba aho rushingiye nta handi si bikorwa dukora suko tutasibye mu rusengero sinuko ico twokora cyose Kristo yipfuza ko tubanza dutahura umugambi w'Imana biciye mu ihema ryeranda maze ukaba wacu natwe tukicana Kristo hano mu ijuru mu ihema ryeranda mu buryo bw'impwemu tukarinda ko Kristo niyaseruka natwe tuzokwicara nawe ku buryo bugaragara maze tugashobora guhabwa za manza twabonye. Imana ihabishura. Inshuti zanjye inshuti bakundwa twari turi kumva ikiganiro ndibwira twungutse ibintu byinshi cyane urugamba Satani arwana cyane kugira ngo atsembe iby'Imana burundu tugejeje mu kinyejana cya 18 mu cya 1998 utwereka ko Satani yagerageje kurwanya iby'Imana cyane ariko kandi Imana ishimwe yuko Imana itsindwa ari uzatuganiza n'ubundi buryo Imana yakomeje gukora ariko ijambo ryayo ijambo bahigaga ku buryo urifatanywe yicwa n'umunsi turarifite mu ntoke zacu. Imana ishimwe uzabidusanga sinzi icyo tubwira dusoza ndagira ngo kuri kino cyigisho cyacu dusome ijambo ryo mu Baroma ikintu cya 12 aho tubona ngo ubugingo bushasha twabonye ko natwe dukwiye ubugingo bushasha tukaba nuko bene data ndabahanura imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yayo iri mu mazina
kuko kwikora kwandi kuzogira ikibazo ubwo satani abigwanya wa kabiri ntimushamwe n'ibyinshi byamara mu buryo bwose umenye neza ko Imana igomba ibyo byiza bishimwa bitunganye rwose niko ndifuza uriya murongo wa kabiri ntimushamwe n'iby'iki gihe byamara mu buryo bwose mugize imitima misha kugira ngo umenye neza iby'Imana igomba iby'Imana igomba twamaze kubona ko ari uko ishaka ko dutahura agaciro kayo cyemwe n'ibyo noneho tukabimenya ubwo nibyo bizima bishimwa kandi bitunganye rwose niko kwikora kwacu kuzogera ikibazo ntabwo Imana ishaka ibikorwa byinshi ntabwo ishaka gusenga utaruhuka ahubwo ishaka kubanza gutahura umugambi wawe ikintu kigeranda tumaze gutahura ukaba uwacu maze uno tumenye icyo Imana igomba niho kwikora kwacu kuzogera ikibazo ubwo rero ibikorwa byacu bizoba byiza kuko twamaze kwinjirana na Kristo mu ihema geranda nibyo nipfuriza umuntu wese mu izina rya Yesu reka dusenge Imana data nyamwinshi tuje imbere yawe turabatsindwa uhereye kuri jewe mvuga na mwene data turagusabye data ngo twe gutsindirwa imbere yawe maze biciye kuri mwe mu yera ibyiyumviro byacu byinjirane nawe mu ihema geranda nk'uko twabonye ryari rigizwe n'urugo ahera n'ahera cyane kandi tukaba twabonye ko n'umuntu ubwiwe hano ku isi wamusize kugira ngo aguhagararire nk'ihema geranda turakwinginze ngo tube kwakira mwe musha maze twifuze kwicara nawe muri kazoza ku buryo bugaragara turakwinginze data aya majambo akore kuri twebwe n'abayumvise mu izina ryawe